terang-terang oksari si istri thakta nunggu seminar Manipuri lona sironda lebak nimba haiba timda impor ngasi pangtuk sagadariba seminar presentation sida saruk yabe gine lape ko dimapu ahamda patriotic writers forum Manipur makadegi terang-terang oksari nasi bitarang semua hodo pegada ba lona nasi seminar present to pegada ba ujasing amta mi ngasake patang-patang nasi tais lingkar pirana ba singzari nasi bitarang semua hodo pegada ba Promosi Presiden Pabung Nurul Kambaruma ahan dengan lengkap pilkada. Pabung Nurul Kambaruang Presiden Patriotic Writers Forum Manipur. Aduh, hujung kini aku ini Yosin Black terlibat dengan lambida Library Bangladesh Profesor Nalbam Aruna Dean School of Humanities Manipur University. Aduh, aku lapak aku ikut sakit. Matang dah hukum sudah kaya lengkap pilkani, uza Dr. Hamam Nabasandra, uza lengkap pilkani. Itu uza Narendra Namba, uza lengkap pilkani balik singzari. Uza Dr. Makhumani Mangsala, Assistant Professor Manipur University of Culture, uza lengkap pilkani. Uza Dr. Atapun Khol Sandra, uza lengkap pilkani balik singzari. Juga yang berlangsung melalui seminar presenter pada saru ya kita beri yang pasal tu lingkar perna bagi singzari. Jadi ngasih ahan bukan ngasih lengkap perlu bawa jasing dah kena balingan kutu tapi ni pura masih founder secretary agian bawa seminar yang lengkap perlu na ngasih akan na aku yang hajar pada hari-hari yang bela balarna seminar present tapi kita lupa akan bawa jasing dah akan balingan kutu tapi ni yang bawa seminar founder secretary Patriotic Writers Forum Manipur. Masih Presiden Pabung Nurul Kambaruang. Uza Dr. Hamam Nabasandra. Matang dah uza Narendra Namba. Matang dah uza Dr. Atapun Khol Sandra. Uza Dr. Makhumani Mangsala. Masih betul tarik pada nasi kita masih dah aku ni hajar pada hari-hari ya betul nak nasi kelengsian beli bawa atau bati tisinga terus masih hobok leh bagi Madam Profesor Nalbam Aruna Madam lengkap perlu bagi singzari. Profesor Nalbam Aruna moderator masih orang Dean School of Humanities Manipur University. Kita bertemu lengkap. Madam Profesor Aruna Devi. Masih kita orang masih terleng sendiri bawa atau parti tisinga masih kita orang masih hodok merah aku suka pinaba singzari. Orang masih presiden lu sendiri juga masih daya terleng sendiri bawa atau parti tisinga. Orang masih hodok pergi merah suka pinaba ni. Sige pamilya masih ako kubak kubigani.
Agar nasi kita rumah sedang kena hajar pada orang-orang yang ada dalam sini berdua terpakai jisi. Nasi kita betul tak pada nasi kita rumah sedih hukum pergi baru. I would welcome this place. Kami kan ini uza no item Lawrence executive member executive writers forum mana uza lekar mereka ni Lawrence nasi kita rumah sedih hukum pergi. Lakukan kita mentaram hukum pergi baru. Kami kan. Ahan bermakna lamdam masibu konbiriba ibu daw iben nabu thagunung da chena kurum jabagaloi na ngasi pangtok kadoriba thor masi pungphana soi da ngamdana mai pak na bayang na mayam ni mu chinjaga ni jari loina na ngasi gi thor masibu hodok piramba maira chukatuna hodok piramba Patriotic Writers Forum Manipur gi President Oja Nauroi Mong Khambaluang bu yang na ikai kumnabu chari amadi tarang ok chari loinana ngasigi thoram masibu watem bigato ribi Oja Professor Nagapam Aruna yang na Dean Schools of Humanities Manipur University bu ikai kumnabu chari loinana Dr. Hamom Nabachandra yang kai kumna bucari stage telengkat piriba yaba Narendra Ningomba yang kai kumna bucari bukan loina taram oksari loina Dr. Makhamani Mungsaba yang kai kumna loina taram oksari loina Dr. Atopam Khol Chandra usu ikai kumna loina taram oksari loina ngasigi je pathuk pigada basingi marakta naha weliba Laisram Lenin singa makusu yang na ikai kumna thoram masida taram oksari punama saknai ra punama je pathuk pigada ba saknai ra punama pu amadi wate pigada ba amadi president obil basingbu ikai kumna oksar bu matungda ngasigi thoram masibu mapung phan bigani haina lekbirak liba lamdam masigi ai basingbu pun thogat biriba amadi ibiribi singbu yakna ikai kumna loina na taram noksari loina na thoram masibu print amasung media gi kutang da miam da sak bau chen biga do riba pau tambiru ke do ba punama ko yakna ikai kumna loina na taram noksari si harga yake welcome address si lo sinjare. Thank you. Asik pangtuk sakit ba nung ba seminar ge asik thoram masida election biar leba berana seminar ki thoram masih yaw begini hadra lapi bu kudum taram no pi waro thambikre asik betum tarak pada asik pangtuk sakit kadar thoram masih ki nung ge waro ku thambigani yang broadcast Naurem Secretary Patriotic Writers Forum Manipur ahan bamakta masih Patriotic Writers Forum Manipur na sanjariba step ki thakta nomagaiba seminar hiram Manipuri loina silonda daibak ningba haiba hiram asta pangthok chariba seminar hudokpa thoram asigi phambak talengchin biriba forum asigi tadonri kaikma jaba president Azan Nawabang Khambaluang asigi inaugurator oina lengchin biba segidamak Thagat papunduk chari loinana seminar sigi moderator Madam Professor Nagapam Aruna Dean School of Humanities Manipur University loinana paper lantopi ke dori bajasing mingwan hangga chabata ja Hamom Nabachandra
Narendra Ningomba, Dr. Mangkomani Mongsaba, Dr. Athopam Kol Chandramadi, now Daisram Lenin, Punamakpu, Ikakun Butcheri. Nasi Manipur Gitongan Tuan Bamapum, Ayambada, Rones Longi, Habadi Saitaki, Tauramsi Amna Labang Assisi, Maramasina, Tauramasi, Hindi Perset the Shoe, Pangtopa, Tribal Research Center, the Supangtopa, the Atopa Mapam, the Supangtopa, the Marmoira Kanta, Tauram Sing Sayam, Bano in Masoina, Laibasina Mapum Pava. Miyam na tindaba dugamba tharamama oibagi madagi nuaitaba madi dumak lai adabu tinbiri bakara sina tharamasigi akogi apenba anduka lakbiri ba tharamasibu soru yabi punamakpu nolupam dikai khunabadudi forangi maikedi thamjari karigi damak Patriotic Writers Forum Manipur nangasigi chumba seminar sessilibano haibasida tentakna thamjake Patriotic Writers Forum Manipur 2008 की February की सैचत तारा द लिंकट की बदगुम्बा literary organization नमखकने मसीदी तेन खबा सही तारा को हुंदो ये खोंचक असिदा सौराना लारिक चामरुम फोंग बंगम सिलकपा अदुगा forum मसीना तोंगान तोंगानबा book interaction program अदुगा seminar symposium अदुगा writers study tour हाइबना सिंगबा Manipur Kaktana Manipur Wang Mada, so Jaina Kunda Kraba, Assam, Tripura, Bangladesh, Myanmar, Nachimam Sing the Chatana, Ekogi, Irisa Singi, Horupam, Irisa Sing, Kongul Liba, Kongsatama, Patriotic Writers Forum Manipuna, Satan Lai Mamang the Naha Weriba, Eva Singiva, Amnachoba Seminar Ama, Tau Ground the Pangtok Saki, Sigi Mamang the Site Academy, Kusum Naraga. Patriotism in Manipur Literature Haiba Tim Ngasi Pangtoi Tim Asimakta Symposium Wina Site Academy Kusam Naga Pangto Kibalaki the 2019 the Kombile in Oripoki Auditorium the Freedom for Literature Haiba Adugumba Tim the Achoba Seminar Masukai Pangtok Saki Handak Pangtoi Vesina Patriotic Writers Forum Gi Pangtorpa Seminar Singi Patriotism in Manipuri Literature, Manipuri Literature, the Labak Ningba, Highwest Pangtopasi, Ahumlok Suba, Adugumba Seminar Makane. Instead of Manipuri writers, Kayakimam the Nainaba, the Sahi Tanka Kaidoga Nainaba, Sumana Lakpani, Nasi Simaru in Mapunguina, Pangtok Cherivasi, after independence, Hivatare, Indiana Ninka Tang Krawamatung, Shideda, Manipurina Ning Tamamanghuba, Sigi. Parrot Hivatare, Mastaida Manipurgi Aiba Ibisingi, Kui the Tariba, Maribak Maramdam Shivagi, Yaduma Masakama, Tiba the Ningasi, Maru in a Pangtok Charibasi. Horen paper reader singing Marakta, Dr. Hamom Nabo, Kudimanikai Kunaja, Siginamo. 1960s, Sigi Parrot, Pawagi Manungi Wina, papers to Horen Chwena Tambirakani, Quena, Tamjariba topic, Sina. Konsinba matamda koi hojik phawgi matami segi matang da thamapa matam adu leibak ning bai segi matang thamapan da yam achauba chapter moi ra kana mara moi ra ga tangkak sekhar tension na haijaba tare 60s bhogi parents de da maroina drama da leiriba leibak ning bi matang sta mapung ina palakani aduga hojik ki present trends de da miyamna yamna sonaba aduga mai sei khara magi maram da sojana naina birakpa paper da thengna bigani Masi organizer ga koi jaga manung da leinaba understanding aduda thamjabani aduga atopa papers sing asidadi masai na mang da thamjakhriba dugi manung channa damak thambirakani tension jabada Patriotic Writers Forum Manipur na sigumba seminar ama sinjari besigi maruiba maramdi koi ge haureiba writers sing da su aduga Manipur gi miyam da su haijabatare koi ge irei pa iramdam Masigi, Uariama Sagat Pamatamda, Aikogi, Aiva Ibisingi Taudang Siam Sauba, Aiva Ibisina Loramba, Makoni Iduna Tamjan Lamba, Makoina Ponguna Tamamba, Lyric Sinda, Tahova, Matam Matamdi Mami, Matam Matamdi Todok Singadom, Kogi Naha Sing Tedamadumu, Tamjana Bagi Madi Machakama, Pibigi Tangai Fatabatusu,
लाई अदुना मरम ओइरगा पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुरना सिगुम सेमिनार अमा सिनबा तारगदि अखोइनसु पाबा फंगदबा लारिक मयाम लई अखोइगी स्कॉलरसिंग कायखुमनजेबा ओजासिंगसिना थेंगनाबिबा हक्थेंगना थेंगनाखिबा लारिक मदुगी वाखलोन मयाम अदो अखोइदसु तमजहौबा दुगा नहासिंग रिसर्च स्कॉलरसिंग दसु सेमिनार पेपर्सना याम अचौबा कानाबा पीगद्राना खल्लकांदा सिंबा सेमिनार से सिंजबनी अरोइबदा पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुरना तोंगान तोंगानबा लमदमसिगी हौरैबे अइबे सिंग कयागी सु इनकरेज तौदना खै मतम मतमगी सिगुंबा सेमिनार सिंग अदुगा अइगी वाखलदसु मणिपुरगी नुपी अइबे सिंग हाइजबा तारे खै मैडम अरुणा लेबिरी दगा मणिपुरगी हजिक की मयामना पामना मै हजिक की मयाम सखंगनरिबा राइटर्स वुमन राइटर्स सिंगी मखोइगी ओइबा अखन्नबा अखोइगी अचौबा सेमिनार अमा और सिम्पोजियम अमा मखोइगी खुइदा तारिबा मरिबा मरमदम नुंगसिबगी सी मतंगसी कोई यारगदी मतंगी ओलकपदा कोई खरगे हेना कोई कनो तौरगा हाइबा तारे मोबिलाइज तौरकांदा कोई पांगथोके हाइबगी अपामदसु लैजे हंदकसी कोविड मनुंगी अकीबने अदगी मपान थोप ngamnadabagi adagi chingnaba isari chingnaba leiba da thoromsu sinjaluba de hol phangdabagi awaba sumaina yamna chawba ma khak mayongna khiba su leire handaki seminars te sinnaba honnaba da khastang awaba khal leija khibani masigi damak kogi moderator loinana phambak talengsin biriba paper ida punama ngakpigani aroibida Patriotic Writers Forum Manipur maribak maramdam nungsiba aibesingi apunba lok asina ngasidi Manipur khaktana tana Assam branch Tripura branch power link khachadana ekhoi forum gi wakhalon ekhoi gi lon ekhoi gi mayek ekhoi gi culture ekhoi gi identity masi ngakna na bo honabada Manipur amadi Manipur gi wangmada soijaina na khunda khaba iri cha singa khusannaraga chattaba yade habi gi wakhalon aduna mangda thamjarakanda forum asigi masaloi sing 2013 da Tripura da handuk chabani 16 da Assam da handok chabani aduna forum asina Tripura da ihan hanboina 2015 da mite mek tambi bagi training course Tripura gi laimai da han boina khoi pangthok chadana khoi thamki asumna forum gi tonga toma activities ke ama lakchabani duna sei taram da gi khongcharasi yamna kakphai da chatpa horaiba khoi miyoi ba dairaga di khoi gi inkhalakpa adugumba misak amagumbani khoi Patriotic Writers Forum jam inkhalakpa khoi gi mi lai ki da ba matam haiba tare angangna khoi gi mai pai su sani khangdaba ising da chongdar su khoi si sa se chotkani khangdaba yamna angang amagi adugumba per ni Manipur da leiba literary organization singi manungda khwaidagi naha haibidi sahi yamdaba organization singi manungda Patriotic Writers Forum su amani aduba forum gi vision forum gi khongchatse yamna sangna leiri miyamna cooperation PBU haiba phunse thamjaraga mangda lengsin biri ba aduba phambata lengsin biri punapu amukana khurumjari thank you nasi forum masigi waiba nungiba warol rana Pasina Taukiba, Kugitetapa, reporting at the Botambili, Agamaracas Norem, Secretary, Patriotic Writers Forum Manipur. Pasiputum Tarakuta, Nasikatramasi, Hotopi or Havatare, seminars from Masiki Hotopi or Tambirani, President Popum Noripum Kambalwa, Tetamatampina Bakusinzari. ingagi sorry hiangagi taraga tari ni panba ngasi yai paraba normalizing nimitesida Patriotic Writers Forum na sinjaraga pangthok chariba state ki thakta no yoba seminar Manipuri loina silon da leiba ningba haba asiguma seminar sigi lingbi reiba ngasi hall sigi lighting oibina baling biraiba Manipur ki anapa mati arapa makham kaya degi aiba aibi sing lingsin biraktana ngasi gi thoram masi mapung phan biba masi namukte so aina han mamakta da punmo puikai kumna bu utseri adi loina na press media gi silinau isi sel singasu ngasi gi seminari wa phamasi ayeng mariksum namya ta
पाव मैम कवरेज तौर फोंदोपीनब मदुगीदमते लेंबीरिबा पुनोपुसु अइना इकाई खुमुसरी लोइनना सेमिनार टॉपिक असिगी मरमदा खन्ना नैननबैदमक्ता दाइसदा लेंसिनबिरबा डॉक्टर हामोम नवचंद्र एक्सपर्ट की नैनबिगदबा से पाबिगदबना लैबाक निंगबा इसेगी मटिक मयाय अमसुंग अंगनबा मतंगी मणिपुरी ड्रामा सिंगदा लैबाक निंगबगी इसै हाइबा टॉपिक असिदा एक्सपर्ट ना मरिक सुमना मियामदा नैनबिगनी अनीसुगदा नरेंद्र निंगोंबा दाइस लिंगसिन बिदना लेबिरबा एक्सपर्ट ना सना लुखोईगी लीला की खुईद तारिबा मरीबा मरमदंबु नुंसीजबगी इथिल हाइबा हिरम असिदा मरिक सुमबा वाफम कया थंबिगनी एक्सपर्ट पुसोइनी काई खुमनबुसरी मथंगदा डॉक्टर माखोन मनी मोंगसावा लेखिद्रबा पेट्रियोटिक राइटर फोरम की प्रेसिडेंट ओइबिरंबा जोधचंद्र सनजम की खुईद तारिबा लैबाक निंगबगी मसक हाइबा हिरम असिदा एक्सपर्ट लिंगसिन बिदना लेबिरबा डॉक्टर मखोन मनी मोंगसाबना मरिक सुमबा वाफम कया थंबिगनी डॉक्टर अथोपम खोलचंद्र लेखिद्रबा आरामबम सोमरेंद्र की प्लेसिंगदा तारिबा लैबाक निंगबगी मसक हाइबा हिरम असिदा एक्सपर्ट ना मरिक सुमबा वाफम कया से कया पाबिगनी मंगा सुबदा लाइसम लेनिन सिंह पेट्रियोटिक राइटर फोरम की प्रेसिडेंट ओइबिरंबा लेखिद्रबा रघु लैसांग थेंगी एवार्ड फंख्रबा दुमा खुंगंगी चिठीदा मरैबाक मरमदम नुंसिबा मसिगी हिरम असिदा एक्सपर्ट लेनिन मरिक सुमबा वाफम कया थंबिगनी लोइनना ngasiगी एक्सपर्ट सिंगसिना मागी मागी टॉपिक सी नैनरपा अदुगा खन्ना नैरपा मतमदा यामना मरु ओइबा एकोई वातेम बिगदबा इकाई खुनजरबा मैडम प्रोफेसर नाहपम अरुणा डीन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज मणिपुर यूनिवर्सिटी मैडम ना एक्सपर्ट सिंगसिना थंबिगदबा टॉपिक मायामदु खन्ना नैनबिरगा वातेम बिगनी लिंगसिन बितना लेबिरे वजा सिंग एक्सपर्ट सिंग पुनमकबु अइना एकोई मायामना लौबा याबा नैनबा याबा वाफम सिदा लौसन बिनबा तासन बिनबा ngasiगी वातेम बिगदबा वजा प्रोफेसर नाहपम अरुणागी मफमदा मखा सथनबा अइना थोरम से हौननबा सिनजरी asigi thorapasigi ahanba round ge habatare ko formal program de ko matang salo sinjar do asigi seminar present to kita ba yang lesson learning yang mereka berikan yang menha oriba habatare PhD ojek Manipur Department of PhD toriba yang lesson learning mereka berikan yang lesson learning dak kana balen ko tambikan ni program asigi founder secretary yang bawa simera maka apa masih seminar gitu si khususan apa masih moderator ona oibu ana aku nak hajar pada rauro ya bidu masam ya bidu medang profesor na pemaruna medang dah masih gitu masih maka apa seminar gitu sila sering ngasigi Patriotic Writers Forum na sinbiba state ki thakta nomagi oiba seminar Manipuri loina silonda laibak ningba haiba hiram asigi paper pabigadaba thedokna laibak ki saknai raba ikai khumnajaraba expert sing aduga seminar asibu thawayawna khana nainabada sarup yabigani haiduna lingsin biriba punomapu ahanbada ikai khumnaba nolukba uchari Patriotic Writers Forum ana haibasi aikoigi maming sina sutai koigi Manipurda tongan ba side gi literature gi forum anayam lei madugi maraktagi patriotic hana haiba wahai si yawbadi
organization simatani aduna asigumba organization asina laukalakpa hiramda leibak ningba haidana la ibasi yamna lapham thokba amani leibak ningba mama leibak punusidaba mama leibak kidamakta khankidaba aiba su leiramoy aduna adugumba aiba singdudagi laukalaga sinbiriba khana nainabiribasi aikogi matik charaba ikai khumnazaraba expert singna amuka su hena nainabasida mamutana puthokpirakani haina khanjai ihakidi khana nainabasida yaujaba tajabagi wani matik charaba expert singna fajaraba marik chumba adumba paper sing soidana thambirakani ahanbada lairibasi invitation sigi matung inadi khoigi ikai khumnazaraba waja Dr. Hamum Nabachandra leibak ningba isaigi matik mayai amasung anganba matamda Manipuri drama singda leibak ningbagi isai haibani masi sobada tinbiriba mifam asida hangatchaningba amadi akhoi kano singse paper singse loina pathokpaduda ikai khumnazaraba delegate singna note tausan bihoraga horen khana nainabadudi pulapna khana nainanaba adumaina sinjage numise ningthamthagi numitka oibaga kharaten manina adumaina tawjage adudi ahanbada thambiriba thauram paring sigi matung ina Dr. Hamum Nabachandra leibak ningba gi matang sida pathokpinaba ningsingjari